Svim gledaocima i zaposlenima televizije Hram želim srećan današnji najsvetliji praznik. Praznik nad praznicima, Hristovo Vaskrsenje, u ime svih parohijana i srpske zajednice u Vašingtonu. Svake godine, ali ove godine posebno, gledamo sa iščekivanjem na Vaskrsenje Hristovo kao na svetlost u tami nesigurne budućnosti. Radi pandemije novog koronavirusa COVID-19, već više od mjesec dana naši parohijani ne mogu da prisustvuju bogosluženjima. Da bi se zaustavilo širenje virusa, pravila okupljanja su postepeno pooštravana, tako da je sada propis da samo 5 ljudi može učestvovati na bogosluženjima. No, iako je naša crkva prazna, ipak osjećam da ona nije pusta. Pored svetih koji su, naravno, uvek sa nama prisutni, imamo sreće da naš hram, uz blagoslov našeg vladike Irineja Istočnoameričkog, prenosi sva bogosluženja putem interneta i veoma je važno da na svakom bogosluženju se u propovedi šalje poruka našim parohijanima, dakle u sklopu i kontekstu bogosluženja, kroz propoved biva ponuđena i poruka. I na taj način mi nudimo utehu u ovim teškim vremenima našim parohijanima i mogućnost da se makar na taj način pridruže našim molitvama. Svakako da smo svesni da ništa ne može zameniti prisustvo na svetim tajnama, ali u ovim prilikama neophodno je naći načina da se ljudima olakša ova teška, ova preteška situacija izolacije i nemogućnosti utehe, i to u ovim najsvetijim danima časnog posta i Vaskrsenja Gospodnjeg. Javljaju nam se ljudi iz najrazličitih delova sveta, iz Belgije, Francuske, Luksemburga, Srbiju da ni ne pominjem, pa sve do Indije, i mole se Bogu sa nama. I pored bogosluženja putem interneta pokušavamo da animiramo naše parohijane da nam se pridruže i u obrazovnim aktivnostima i programima. Svake godine moja supruga Jelena organizuje dečiju radionicu za vrbicu, a ove godine cela radionica je bila organizovana putem interneta. Pored toga, mi radimo i na prenošenju i drugih obrazovnih programa putem interneta, kao što su veronauka za decu, škola srpskog jezika, pa čak i probe hora i folklora. Pored toga, organizovali smo jednu grupu mladih koja ima za cilj da starijim, bolesnim i nemoćnim parohijanima pomogne oko nabavke neophodnih stvari, kao što su, na primjer, lekovi, hrana i tako dalje. Dakle, na sve načine pokušavamo da pružimo našim ljudima utehu i da im pokažemo da je njihova crkva i ovim teškim momentima uz njih i da nisu prepušteni sami sebi, već da smo jedna velika porodica, parohijska porodica. I ovaj svetli praznik Vaskrsenja Gospodnjeg nam je velika uteha i nada. Svesni smo da je naša situacija u neku ruku slična situaciji u kojoj su se našli apostoli u vreme Hristovog Vaskrsenja. Baš kao što je ceo svet prvih apostola bio srušen smrću Isusa Hrista na krstu, tako je i naš svet uzdirman do temelja i na ličnom, kako na ličnom, tako i na opštem, globalnom nivou. Ipak u Hristovom Vaskrsenju mi dobijamo jednu važnu lekciju, pouku, koju možemo da primenimo i danas, a to je da posle velikog bola, patnje, stradanja, dolazi svetla radost Vaskrsenja. Te stoga i mi, koji smo učenici i sledbenici Hristovi danas, iako smo zatvoreni u svojim domovima i sa zebnjom gledamo na budućnost, crpimo jednu veliku snagu, ipak i hrabrost iz svetlog primjera prvih apostola i učenika. Blaga vest Hristovog Vaskrsenja došla je do apostola koji su se krili u jednoj kući, zbunjeni i uplašeni od nesigurne budućnosti posle smrti njihovog učitelja. Ove godine, posle osamljenosti u časnom postu i u duhovnom
i u fizičkom smislu usamljenosti, blagu vest o radosti vaskrsenja dočekat ćemo u svojim domovima, odvojeni od svojih bogomolja, ali ujedinjeni u molitvi, baš kao što su bili apostoli, ohrabreni svetlom porukom nade koju nam Vaskrs donosi sa velikim iščekivanjem. Dakle, idemo u susret duhovnom obnovljenju koje će sećanje na Hristovo vaskrsenje doneti u naše živote kada ova pandemija proći. A da će proći, to je sasvim sigurno. Zato želim da zamolim sve gledaoce televizije Hram da u svojim molitvama pomenu srpsku zajednicu u Vašingtonu i našu parohiju Svetoga apostola i evanđelista Luke, a mi, pa makar i ovako iz preko okeana, nastavljamo da se molimo za spasenje otadžbine i sveg srpskog naroda i naše svete crkve. Hristos Vaskrse!